wazalana inkulunkulu iyihle imampilini yami nithengile imascoconditioner Air conditioner. coconditioner Air conditioner. kwaloko nakho yanikubekile lapha ekhoneni ngeke siphinde sigodola Ya. futhi ngeke siphinde sivokusisa Awubaba. nkonzeni cela nitshayela itala Kanjani abangcwele? Hey yona yimpi mara siyabonga simanani. Siyabonga uNkulunkulu uphile oh mbe. kodwa akukathengi unkulunkulu le ekhona kuthengela mina imali yami ngicela ukuthi ufunde kubonga some please Hayi man, ivule lapho ngishumayele, ivule oh lapho. nayivula nizoyiveka ku-41 ngicela ukuthi lova ngathi kuyagodola agcoke ijezi ova ngathi kuyasisa akhumula sele ngevest nginifaka emayintweni manje ex-coconondisha shumayela mfundisi uve moya yasebhenki Bangcwele ngicela ukuthi sikhiphe amabhayibheli. Uthi uNkulunkulu. Uthi Jesu nakho yankosi. Lesi iBhayibheli Jesu ngabonakala nkosi yami. Esuka entsabeni. Ehlela ke nkosi yami. Enza hayi bo hawu ehlela enzawo. Lapho kashiye khona abafundi bakhe. Ni hayi khona manje. Hayi manje. Hayi simanani manje. Ikhona njani le manje kuthakala. Ay, ekhona yanko ikhala ngathi bayirepa nje. hayi idiniwe madoda basida bathi ningabo ivula sikhathi eside Hayi mani siceda kuyivula nje lento bayicima lento manje sishumayela njani ivula khona. anikho gracious manje nathi niyazama nithi niyanisiza Gracious yani ngoba grateful manje. Hey hlala phansi. Bayirepa ngenjini. Nakhona ekhona njani lingana remote. Ifuna ukuthi uyigwedle khona lapho. yasemaputo ndoda mara ishipile musi niyithole 99 rand and iyaphuphutha futhi niyayizwa mina moya niyawuzwa ndiyekala niyidle last down man Manje izimpe. Angeke ngathi ngithipa off. Hey qima man, you man. Bantu benkosi ke lalelani ke nanifuna ke ekhonto ubhadlile ayinangi lokhala ke ngathi kanda ke. Shayelani ke ku best air conditioning lalelani ke uyawathengisa ke ekhona. Uyawalungisa ke ekhona uyawaservice uyakufakela futhi kanti utfolakala noma ngabe kunini ke 24/7 ngisho ebusuku uyamthola weekend le uyamthola nange holiday uyangena ngishona nema emergency nje uyawenda ke 24/7 uhlala ke alinze wena ke una inombolo ke 079 832 1155 kanti lokho baluleke kakhulu uthi ubonga nje bonke abantu ke labayisebenziseke na iservice yakhe kulomnyaka uthi Merry Christmas Happy New Year kuwo wonke umuntu ke lothenga i-ekhoni lolungise i-ekhoni khona lapha ke ka best air conditioning uthi uyabonga ukucela ukuthi nibe na Christmas lo muhle ke lonke ke bantu benkosi ngiyanza leyo